Kuna punchaykunaqa inteligencia artificial nisqa nisyutapuni imaymanapi alariramun wakinqa llank'anapi yachay wasikunapi. La inteligencia artificial está en todo lugar, está dando mucho que hablar. Muchas cosas nuevas aparecieron, mucha tecnología que facilita la vida de las personas. Pero, ojo, está también un poco perjudicando a las personas que ya no tienen creatividad. Manaña yuyanllankuña rimallatapas aswanpas ch'inllañan upalayunku mana imatapas ruwayta munankuchu. Kaymi kay Brasil suyupi imatan ruwan kay Alexa nisqa riqsinchik lluyriki. Rimapayunkichaqa payqa kutichimusunki hinaspa imatan kaypi ruwarusqa kay sipas chukchikucha wawacha ujiriqicha ninchikma pay rimapayun riki. Mana uyarikullata Alexa kayta niway nispa mana maman maqananrayku hinaspa kay Alexa nisqapas kutichillanta. Prácticamente ha susurrado Alexa y también Alexa ha respondido con susurro. Chaymi willakuykuna wawqiypanay imaymanan kay tiqsimuyuntinpi pasan kay Brasil suyupi aparikuran pasaran hinaspan chay kay TikTok nisqapi nisyutapuni qhawarikushan mas tarikushan wawqiypanay. Chaymi willakuykuna tupakunanchis kama.